Imala sam jedan projekt koji sam radila sa Japancima. Dizajnirala sam torte. Išla sam često u Japan, uglavnom u Kobe i Osaku, ali sam bila par puta i u Tokiju, tako da mogu reći da sam upoznala Japan malo s te druge strane, ne baš turističke. Danas radim shabu shabu, to je neka verzija japanskog bosanskog lonca. Ja sada pripremam povrće, a istovremeno sam stavila kombu algu i malo, to su zapravo listići sušene ribe tipa palamida i te dvije stvari čine dashi, to je znači japanski temeljac koji je praktično osnova svega u japanskoj kuhinji. Jako je bitno kod dashi temeljca da se ova alga sporo zagrijava sa vodom i izvadi prije nego što voda počne ključati, jer inače bi mogla biti onako malo sluzava tekućina, a to ne želimo. To je mješavina čilija na japanski način, koju ću ja isto dodati malo u ovaj moj dashi, da malo ima i pikantnu notu. Ima. Oduševila sam se sa japanskom kuhinjom. Htjela sam nastaviti sa tom japanskom klopom i kupovala sam si neke namirnice da nastavim doma jer sam se zbilja jako dobro osjećala fizički, nije bilo nekog umora nakon jela. Danas mi u Istru na ručak dolazi moj dragi rođak Damir Kalođera, koji će mi malo i pofotkati u neke stvari, tako da ću ga iskoristiti, ali ja njega onda moram nahraniti. To je ponzu umak, znači soja sos, malo mirina, malo octa od riže i malo limunog soka. A drugi umak je goma dare, znači to je umak od sezama. Ovo je pasta od sezama koju sam ja jučer napravila, znači samljela sam sjemenkice sezama sa malo hladne vode. Onda tu još ide isto malo soja sosa, ide mirina, isto ide malo octa, malo mizo paste, sezamovog ulja i malo šećera. Not bad, fina. Jako su radišni, to je zapravo neka odlika između ostalog i te kulture, ali meni je bilo jako zanimljivo. Sve što se tiče i japanskog dizajna, prazni bijeli prostori su me oduševili kako je lakše zapravo razmišljati u takvom jednom okolišu. To je ramstek odležani i sad ću ga malo posoliti. Sirovi, malo sam ga zamrznula i onda sam ga narezala na mesoreznicu. Imamo i biftek. Njega sam isto tanko narezala na kolutiće. Isto je bio malo zamrznut. U Zagrebu se zaista popularizirala ta istočnjačka kuhinja, tako da već ima dosta trgovina sa ponudom. Ja obožavam pekičku patku, to mi je isto u susjedstvu. Čak sam tamo uspjela naći japanske gljive tipa enoki i shimei, tako da je moj shabu shabu bio dosta autentičan.